Yada say mo akwa ba bi mra Adom TV Badwam dwumade no so yada sister Sunday bi oye guy yada na say papa de do so no Medimafo Herbal Hospital doctor time da so e wa ha e say the whole of last month hu doctor na he na de no ko wura ye na waba e de no be di enkomo dog ye mo akwa ba ya mo afishia panso afinko meto ye na insan ye mesa ye ho na ya da wase wo ne wadwuma kuo nso se bribia mo ka ho binti na etua yenka mo de mo dwaton de abeso yasene yes urade bambo no se nya kese wo wo ne wabusua no wadwuma so amen se be ye adwuma no be ko nanim akomoden pa be koso na wonya bi afi be simu no asa ba beso yasene bi ti yeda se papa asida wonya men na ko hen wan kre akonto ya na eta eba impufuru bebe but ya tutu kwan kakra okay ti bi na ebe okoyi ya pese dwumadi no akwa nim na de yenya no wo Ghana ha no enka Ghana hanko ebetirim na ebi akọ ewiase afana nyina eno meme dae son ba se ebetima bam nanka yebeti Medimafo Herbal Hospital ebi wo Spain bi wo UK bi wo Germany basa ema ewiase nyina ehu enya wo so mfaso yes enti egusu a ye boye homodin se onyankopon maya yebetimi eduru sambia ebebe mu nso wo ye ho adwuma de ebebem ebia na eja enene de di kan a obi hwe ye wate din no wate Medimafo Herbal Hospital ene obanes ne ayi so de aye bebre bia de pote na moye mamenda onyankopon ase anopai na menchia Adom TV ahwefo nyina nso Medimafo Herbal Hospital dwumadi a yedie kase ya ewom ne se onyankopon de akyede ache Dr. Time da so akyede no ene se o se efa se abibiduru enua hini hama onyankopon nam onyankopon nim die mu wabo se Bible ka se yeni di na bamfa nsa yale no o de tumi ase Dr. Time da so ensa se obi ekura poma anopei ana anopei wasi na agidi pisa oba Medimafo Herbal Hospital ewurade nti wo mfa poma no nsa enkofi obi tishi mu anopei ba Medimafo Herbal Hospital ewurade nti o mfa hwe ne enkofi da eya meka ase bisa gedi a wawu anade yesie no enko na ontumi na Dr. Time da so entumi se wunwu ya no pei na yensie na yare na hawo yare pana etitewudi a fo ni kiremu wo Medimafo Herbal Hospital obaka se na Medimafo Herbal Hospital e wo hinfa Ghana ha nyina eyemiye no baako wo Kumase abu akwa agogo baako wo Enkran ha eye Pokuase mayera anope Dr. Kasawi obekwa akotenase doctors nkaye no Dr. Johnson mo Dr. Owusu Boaten Dr. Yima omadika tenase da ahye dwumadi no ase ya no pesa abre Kumase fo so atenase da omuso ahye ase enti region baby e ben wu bia no se Kumase na ben wa na wokọ Enkran na ben wa na wakọ na de wum se na no pay de me won kranti me Kasawi a mekwa akotenase na me de bre atwo yarefo yare so ekina so ye yawo da ekina so metenase aye adwuma ekina eno so ye Pokuase mayera na Friday bia aye premium service o se memenda ye beto abade nanso Friday ye be ye adwuma memenda na kura ye to abade ye be ye adwuma because eho ye hospital ebi kura sa memenda na obi nso anwumere yare ye be dai ebe kanenti yentumi entum nti memenda ye de biara da de be kin ye friend se enne ye eda ebia ne ye adwuma bro nye ye be kom holidays bi e wo mu bia ye ni holiday bia wo Medimafo so na de ye si Medimafo ye nya adwuma ebi ni ba bia na de ya na meta kan se enani china eye difference da bia ye adwumafo eye adwuma ba enani pa ya me no wo kase on se edubere bi Yesu Kristo ka che na suafo se to me na meja de ide ahye mensa no me so me di bia ide mama mo
enti na ye hwe na ye excuse kra mu say na suafo no koto bubuani bi so wo yare da asoro kwan ano na bubuafo no sire yesu sika na esire asuafo sika na obuka say sika de geta de ye nibi nanso yesu di mu nti no soro na ye dey na nante ampa ni ampa osoro ye dey enante say asuafo no ankasa so no omo san de etwere yare ebrewo omo ntuma anye dey ansa etwere yare no enti yale bi ko ha meka say wababa akomienu ebi no ono so ne yale no mu odu na eso gisa what the body ewurade de tumi na senensa enti na wo ha kumase metenase me wada medetenase wo kumase me wonkana dinyina enti ebi ho wababa akomiense ne yale no enkoya anopa hia me wantimi ama anopa ya ekena ya wada hia me na meka senyame animonyam se wada da mu ache wachinchin ache waboka ache nkrofo dada wache wodu yare chinchin na enko na yare ne be piem wo Dr. Tam da so animu a da ye mekam sade ye dotie eni bibia ka wo onwemfo nsam no saa na yare bia so ni huteka e wo bra Dr. Tam da so atenase na wode ebre anytime to yarefo yare so be piem anope obi hwe Dr. Media ye mesisi media ye mechika se media me kotodwe media me koda mentumi na me media mu ya na ehyehyeme wona se na atatai wonya ka akwanhia wona mu abu wonsam abu we mu nyina ye entatia case anope obi peba wa ya onya eba ne bi me ka asem bi se ewurade di yale nyina tumi ahye doctor nsa ubepie mo Medimafo Herbal Hospital ya wadura ye wo ho no betaka msi enye nombi wibi tue bi sabi dibita forobi etisa one tot pe udugu wonum guna anajuju mienu wonum wie ya na nu kuna hia mo nhia biem na bosome beso no na sa woda so tiase a nyankopon adumti na nyinsa na aba betom nyinsa ne betom wie ansa na watua ho eka anasa aseda Dr. Beka no waba bitua enti be piem ma me soko obonyine no ebra Medimafo ewo hoyi na yede tam tonkrofo ma enkrofo enyinsan ma nyame na me so oba no wonya 58 years ya ne bra twa for the past 15 years wonu so ne bata na che no wo so wodi ye nyankopon adom obeye amam enti be piem ewo Medimafo Herbal Hospital de Medimafo Herbal Hospital eyeson ko ne se ansa na Dr. Tam da so eba bewura abibiduro mu no ewurade ne de kwatina kwayem adaduanan na de bia ko bisa sasem eye lak etise bia entrosem bi na yedi yentumi nka bibi mfan yentumi nka bibi mfan na ada wo bia ansa na doctor enunti na ma Dr. Tam da so so powerful because tam one no da ewuram oje to me ebi na wo so wo ye wodu yefo ebi asa bra na wudi nkonkunte ana fufuo saade na oyonko so da wura mu a wo chine de be wo chine akom chine age to me edi na ma onyankopon aye Dr. Tam da so powerful ya yare biala emma ne ho ensan ko be fufuro da wo so do yare chinchin akoka wiase nyina but ummepiem wo Medimafo Herbal Hospital onko baby ada because Medimafo Herbal Hospital eho ena oyarefo duru ho na wo hye ebre to no so a empa ho adanse enkrofo die wo bie wo TV to baby a wo radio to baby a wo beti enkrofo bebrebe adanse da bia me kam say ewo die ehedane anipa bewu bat ye wo bebre ho a wo bre no enyanso me ka say last na wo mabia wo di adanse wo say na menim seme wo mra tintin wo manim saa yes ebi yare na wo yare wo mi say yare we di e wo bewu but ebi na nyankopon wo bre tintin wo nim say emfie be say edu wo wanim a enka wo nya yare safo ma o saa wo yade a enka wo be say twa 10 years ayi aka na de metaka se jese nipa bebre ho a wanye lucky a wanya nyina se wante Dr. Tam da so enkantem enti na yesiesie wo mu a bebre hihye fam ankasa abre ono so bre so se wate doctor nka
ena wo ba ya nke bi ene woda so hwe na yire nam na ne ba but wo ene wanya akwanya na wo hwe Adom TV ni de wanya loki ni nyina enti manje wo ho akinyi ema yale enku ema yale ngu wanimu ase wo bra wate Dr. Tam da so enkan be piem kumase ya bu akwa agogo enkna ye pokua se mayira me pacho be piem na Dr. Tam ne na dwuma yefo wo de doctor bia obekokwa so anim wo Medimafo Herbal Hospital bia ka che se na no pa wo hwe doctor wo Adom TV na wo se onfa Tam ento wo yale to won kire wo dapotin ya wo yale ebeko dapotin because de ma Medimafo yeso nkon se ehọ na wo be pie mu yale na aka mfihie du no ye beto se ma me na wotwe ebeko ma me ennan ebeko wudie eye nansa wudie ye na wotwe mienu wudie ye enansia ebre na doctor tetu so no empa hunti na Ghana fo nyina se Dr. Tam da so be pie na doctor wo sebre eto yale so no onfa ne bre ni bi ento wo yale so anopei wo ye be ma eniema nkoyie ma be ma emfie dunie ensolida me kanse nyankopon ni monyam se obepie mo Medimafo Herbal Hospital 24 hours obe ma ne betimi asole ama woni oyire ahia me pacho ebi awoso de no afon aka te se pen draft me pacho menje wo ho akinyi bepie mo Medimafo Herbal Hospital eno ye enam akomako enum wo ankasa wonum aduo na hu sede de size ya wanya no sa na wo pa na wajai aduro no num bepie mo Medimafo Herbal Hospital anopay na the nation's doctor Ewurade de yare nyina tumi ahye ne nsa no onfa ne bre ne bi ento yare anopay bi a wanya stroke yade wakoba bi akwaje aduro me pacho aduro na kwaje ase enye ko emfie numbu a yese waye tiase wuo ni se wontumi nkọ adwuma evisa wo nante a obi a wo hwe obi hu se papa wa yare pen otwi ne nan efam ne nsa no da ne ho entimi nya bibie me pacho taafo na meka kiro anopay se obepie Medimafo Herbal Hospital enne eye wukuada wo de achekora no enu dwoda ana ne wukwara se na otwe se enne obetimi akọ wadwuma bepiem ewo Medimafo Herbal Hospital doctor we na osaw yale wi a na wasan achewade memma wo wire emfi se onza nansen me ayi birthday no ye che niema eye 21st September no ye che TV che mobile phone che ka nyina by bronya chedie ya bronya ye bedi na chedie ebeba enkanade be ko so 18th December. Oh, okay. December, yes, yeah. It's about next 2 weeks. Next 2 weeks, 18th December. 18th, no. And come on, you betcha TV, Marco 60. 60. Wow. Near check mobile phones 30. Wow. Now you check a more any young one. TV, no dear. Upesa one second beer, you check ubia. Okura Medimafo card. That's when we are on say TV no 60 no anopa no fair 60 ebi ana anopa no obi e de kan bantam na o kan 60 no but ono de edane ne first da oba ono de onya TV ni bi but obenya emoni anwa ye che TV de ma wona wa ba hodada okura ye card ya anopa no de ba be san live into 18th December na anopa no TV 60 ni be check from 60 to 90 no ye be check mobile phones 60 to 90 mobile phones eno so yo mo kura card dada wo mo aba hodada nti bia wo pe bia efiri na ko betuma ba beje card wo beje card ni wi a on the 18th no wutimi the card ne be san live Kumasi de enso be ba so 23rd eno so Kumasi ye be che mobile phones no 30 ni a che TV ni 50 ni a san che emo ne agwasere da bia obi obeba hoda ni bia obi abenya bi we na ya na me ka kire Ghana for say Medimafo Herbal Hospital ye card no evaluate card bia ewo oman Ghana ana me bo no because card bia ni Ghana ha even men card ebo gale ni adua obetimi dia akọ gina so me pra card we endu dia gobeni
Dinner shame card no so na dey mami bi ana na bo even enchechera na ebura ya toton kura untimi mfa card bi ankoje bi da ba Medimafo Herbal Hospital card we say 21st September obi the card me beje car obi di beje TV on the 18th we obi di beje mobile phone emoni anwa ye bonus and when I make sure say bra Medimafo Herbal Hospital Medimafo Herbal Hospital. Now, coming Xmas no so no. Ya Adom and ya den cranford de ba Easter. And no say on say edu bro nya na ka ho edin. Enti kuma say ya from 24th aircon. Me am the cars bi be say Medimafo sticker bo ho. Ba bi a wo ko bia e free. Oh yes. Like omo farmer hospital ho. There be kron bi or traffic no omo nyaka e bi onko na kuro bi omo salai omo de ko free. And you from 24th ekosi New Year no. Oh. Me na me de cars na gum. Am loading ko ba bia say de be ya. Yeah, even what omo bag do na we dey call e free. Ayo. And the me na my sa ade. Oh, nyame sure. Na me catch yourself. Bra Medimafo Herbal Hospital. Kakra on se bebu ha sika na wo benya no. Onfa omo wo bi but with ye wo de ba no. Ye say de chawade. Obukura oba Medimafo no. Ontu anuru 1000 but wonye TV. Asanya mo na asanya mobile phone. When a tire say the empayefo bi ka say doctor ye nyame a chede ema o my God e ye trodu. Etinye bia enihu last 2 years bibi say enkura eba Medimafo Herbal Hospital do no ye to my home boreholes ema wo ema even kura Kumase abrepo for munyina nyinya bi this 2025 ye dibi beba Accra ha. Okay, yes. Ebia bosumu emu se obi a teshifo na ye record bebre wo ha ni akotesi na ye tubo ho na ye the polytank kakraka esiso ama won enu ye Medimafo so emfaso a obi a enya bi wo Ghana memu hanyina. It is a hospital ne krampo bi ni wukurom na se ye fon se ebia brekum ana tachiman ye mu oh maba Medimafo do a ye baba brekum aba beye e Ghana hanyina ema Asante roje kwa de bebrebe bo dawuro ahimfuri bebrebe bo dawuro ohibu wa pensu papa wonya wa tu ho na mo akọ district assembly wonya wote sa na obo dawuro so mikromfo obi ayare obi anfa na de nkyere Medimafo na ometunso my ampanso Medimafo ye biko openi pa owogam ha okan sama oya eye Medimafo Herbal Hospital eye CEO Dr. Tam da so enti ampaya ebedwa ewo Medimafo Herbal Hospital eje na pa me kwa kwatenasem be piem ewo hospital ho na menim adwuma efo yemfa tam yemfa ebre ento wo yale wize o yale nyina ne last stop eye Medimafo Herbal Hospital be piem na Dr. Tam da so offer tam ento wo yale enu efri hon so a 26 December no doctor said ye ni mentia local prisons and Kumasi Central prisons na yakwakoye ye afe ye donations no ebekoso ewo ho ati say Easter no ye beba ye Easter wo Kumasi brenya wo Kumasi no Easter no ye de beba enkanti bia busa bia ye call ensawam any nearest prisons ye dey eben ye ka no so benefit no Easter me say and greater Accra for ebo say me say traffic bebre wa ha na so e bebo e homode say e betimi de car be enum anansia be bre wo ha e be se nipa free ba bia wo ko bia na umpe we de be na ope dog number ni 0500727215 0500727215 and 0245449592 0245449592 and 0244774282 0244774282 Medimafo Herbal Hospital Dr. Time that so or say yare no say chad dear yes we better than yame enkoso enhira no ti erade nto nhira mu
adwuma no so no obi obewura ho bia no obepie no onko ana onko onsa massa de okọ no no dem obeba no na ahoden aba nti dog yeda se yeda spa fancy ha na nyame ya Adom a NJ Grand Hotel wo nya 14 years erade yeda se papa na as part of one 14th anniversary nti no won ate so 20% enti Mr. Thomas wa Jessica pay wa je fakoda MJ Grand Hotel na yente so ma 20% ompewe na opede 1st December no to 31st December and a promotion we no koso na we obi a watu kwan free obi cross bo my Ghana mu airport no in and out so wo mefa free yenyo hwe wifi no so ebeye adwuma breakfast papa bi a wa wunze okodi a fine o maduane ye fine yakọ pen makohoda so dog hoda ho so da wo mo nsemi mada ho be 4 times omo aduane de omo aduane de ampa local no gobe omo ya de dog wa ko ho nkasa bebre ba bi okra wo ba kodu hu so but MJ Grand sa is legon hub dog o die kasa no eye no kure omo aduane ne de ko ho nti omo stisu de no dog ya sa akoda ho fa madam beda ho ene queen ana ohima wedding birthday angel and bra and beda ho nti we percentage now started from 1st to 31st 20% discount MJ Grand omo hwe woni wo de waka no be ya mpa nti yenko ho na apart from dog go no so betimi akọ ho wo ne family no makọ system wo ho kakra na de be declare December 14th and 15th no omo ye 2-day pool party into which you 100 cedis then also fresh juice no ni ade bibi a kire wadwo won e makan hu a 0540 274463 0540 274463 and 0573 338062 o hwehwe wo mu a ko Instagram TikTok ne Facebook a on mo ho MJ Grand Hotel so God first mame komra na for France wo ho ne ento